Football Titi part zarukna ngai thavele don ta ila Italian defensive midfielder Raurum Z Gennaro Gattuso hian tun thlenga ala hriat chian soin ka in khelaya derby ka khel zonga khan chiang taka kala hriat reng zinga mi chu Inter Milan dan Ronaldo a khellai kha ani Maldini le kei khan Ronaldo dang tur khan theitop kan chua kan theia piang kan ti ma se sakei ril tram dan tum angvel ani ama changa kan din hnai apiang khan nuam atizual zok ni mai te khan ka hria kan hnai apiangin min pal dar narem chang anei ani zel maya kan kenga khan atlan kuala in mu sin na ang hiala don son thei khopin min pal ani da bo tur khan engkim katia ti thin rim te hial katum ma se khang te khan kan chan ati chezual ting zok Ronaldo khachuan khatianga kan beina kha a that pui zok daya kha match kan khel zo khan Maldini an Ronaldo kor adi lai ka muzui kha kangai theilo zui le ma se voina chuan khovela striker omto zonga thaber thil engma nei lawak om hi ka in chir le ke hi chuan na sataka minti chiat na kha ka shetareng ani ati Ronaldo Nazario hi striker pa ngai omto zonga thabera soithin ania kan pom emochu Italian player ro pui Gennaro Gattuso le Maldini te po khan an ngam meu thin lavani Barcelona forward Rafinha hian tuna FIFA Club World Cup in elna khelmek hi trul ati lo zong tak ani thu ti hian asoya FIFA Club World Cup chungchang kan soidon chuan hei hi thil trul lo takani chol hun nei lo pha thak khoba ti luina manga khel ngei trul thilania player te hian khel du le du lawa du an thlang thei lawa thu oi taka fe chua mai chau ti thei an nei player ni na zona hei in elna hian du thlan tur kan nei lo a chan chu thu pe kan zo manga ya in khel tura kan in pe chula kan chol ha dam ve hun tur zong po he thil hian kan thleng angai player zong hian thakhat tal chol hi an phuwa kar thum tal po ni se ma se FIFA Club World Cup khel player te hi chuan thakhat chol an nei thei do don lo shim football hi nadang ang pokania mani in toy tharna turin chol ha dam hun te kan mamo ve asin chol mi alawa he tiang renga in tur te chu level ngai reng po in a che thei lawang atiani Rafinha hi chuan chol hun nei manglo khopa khel tur tamta hian player te tan po an level sang tak thamar taka ken ko reng a har sat zual pha arin thua soya FIFA Club World Cup in elna tuna an khel dan hi thil tru lo taka angayani transfer lam kan hoi main in khel result lam hoita ila in elna sang khel chun zoma FIFA Club World Cup in elna po run of 16 khel chun zom zelania heta hian Brazil club Flamengo le Bayern Munich in machona goal ruklu tin mi pui sing ruk zakwa sompali pun khom na ma in khela hian German champion Bayern Munich hian minute rukna man ruaya gol khung tu ero Flamengo player palgar ni in anlama tilut palani hemi nu minute kwana hurricane mangin Bayern Munich hian an gol ni na an khung velea first half minute samthum pathum na Flamengo hian an player poimo Gerson mangin an sipuran su then thung first half top la minute samli pakhana Goretzka an Bayern tan khung bel velein hun chan vea German champion hian gol thum gol khatin man ruaya second half a goal ni alu bel minute somnga pangana Flamengo hian Jorginho penalty goal mangin an sipuran su thena beise nei sang zui le ma sela Bayern Munich bokhe minute somsari pathumna hurricane mangin an khung bela goal dang lu bel talovin Bayern Munich hian goal niin Flamengo hian nea Brazil club hi in elna mang thain an tlavele ta a German champion ero quarter final in pet kaizinga an telta ani France champion European champion ni bok PSG in silifain Inter Miami an sopa mi pui sing ruk sanga zanga somsari pali pun khomna ma hian PSG tan an defensive midfielder João Neves an goal ni khungin minute rukna le minute samthum pakwana an goal masa pahni akhunga minute samli palina Inter Miami player Aviles an anlama tilut palin first half additional time a PSG defender Hakimi an akhung belvele boka hunchan vea PSG hian silifaya ma hruain second half an khung bel tabik lova silifain Paris club tha hian Inter Miami hi an neta ani he matcha goal ni khungtu João Neves hian a professional career a match khata goal ni akhung masak ber atongani ti hian FIFA Club World Cup in elna khelmeka
run of 16 match riat khel tura match league khel zo anita a Palmeiras in sikhat faya Botafogo nein Chelsea in goal khatin Benfica an ne boka PSG le Bayern Munich in an khingpui te ne le bokin Palmeiras Chelsea PSG le Bayern Munich ten quarter final anin pet kai ta a zan ina dar song pahni le chan ve hian Inter Milan le Brazil club Fluminense anin machonanga Manchester City le Saudi Arabian club Al Hilal anin machon don boka zanina hian quarter final lut team dang pahni an chian belang ti chuan tuna kan muang hian quarter final a in machon tur te le in machon thei te po achianga semi final le final kong thlengin alang ta boka quarter final a hian Palmeiras le Chelsea anin machon dona PSG le Bayern Munich anin machon don boka quarter final match tanga zanina in khel tur Inter Milan le Fluminense baka Manchester City le Al Hilal achak jok ve anin machon don boka Real Madrid le Juventus in machona chak jok le Borussia Dortmund le Monterrey in machona achak jok te po anin machon chun zom don ani European champion PSG in silifaya Inter Miami an ne nuwa Messi chungchang a cheve langsar tak zinga then khat soi chun zom talokila Messi hian a careera a khel to na team sang-sanga tuna hian teammate ane chiat ber tuma tong meka chu wangin teama amo phurna po asang zualani PSG laka khan Inter Miami hi chaktura beisei anni lo hrim ti thei an nia ma se Messi awangin an boruak chim chin ero asang le in khelzwa Ibrahimovic point Messi thawang haupain Inter Miami player then khat adem na thua soya Messi hi nein au memni nilove Inter Miami an tlom na hi Messi thiam lautia soina tur pakhat ma aum lova Messi hi chu atlom lo he team hi ilo mu ve reng em Messi hian milim kianga a khela ni bera teammate pa ngai anei reng lo team thapa ngai taka omni se Paris team ate Manchester team ate player minglian tak zinga khel ngat sela sakai bak nei dik tak in munge yang Messi hi Ronaldo Mbappe Haaland le Zlatan te kianga khelin chuta a khelai chuan soisel ngaya in ria ani chuan soisel theipo ani ang ma se tuna chuan soisel thei ani lo boltel lova chet lak dan hrimia lo te kianga ani a khel mek ni atia Messi hian atim chakpui zo lo ma sela mimal tak chuan a khel chelova upa ve hle to ma sela ala mu nom le tunlai football khovela left back thabera soithin Nuno Mendes ngei po minute somruk panga chungin tumni paltlang tumin ahma chona apaltlang ve Mohamed Salah le Yamal te poina minute tam tak an paltlang theimia lo kha kum somthum pariat mi Messi hi chun apaltlang thei le bik tlata athiam zia hi alang bang thei lawani in khelzwa PSG star lian Ousmane Dembele an Messi thuam dilin kor chau in dil tlang pui ma sela Dembele hi chun Barca a khelpui thin Messi hi akor ke korle bol bute adil veka Messi point phal takin apeve mai boka Dembele hian Lionel Messi thuam hi a hui deuh vekani nakina ala hluzual mai theya achan chu tuntum hi FIFA Club World Cup Messi an a khelna nung ber tur ani mai thei ani nga chuan Messi thuam hi ala hluzual thei don ani European Under 21 Championship in El Napo a mor bok anita a Inrini Zan Khan final match ha England le Germany in machonin England hi gol ni nan chaka an champion ani England tan am player poimo le khel tha Harvey Elliott an minute nga na gol ma thwai khungin Ipswich Town player Omari Hutchinsonan minute somni palina akhung bel boka first half additional time a Germany hian Nelson Wiper mangin an su then vele second half minute somruk pakhana Germany hian Paul Nebel mangin an sipur an su zawzuya heminu hian goal lu bel lok lovin hun pa ngai zova extra time minute somthum an khel chun zom chuta cho minute somko panina Jonathan Rowan England goal thum goal nia an chakna goal la khungta England hian European Under 21 Championship no moi an choita ani finala in machon England le Germany te hi group round na group khata an oma group round na khan Germany hian goal ni goal khadin England hi an ne ngeya ma se match poi mo jok final match ha England in Germany an ne ve ta thunga an hlotling ta ani tun tumin elna European Under 21 Championship a hian ramsom paruk anin ela Slovakia in thlangin khopui pariata stadium pariata an khelani best player hi Harvey Elliott ani thunga Liverpool player hian aming a cher thar leya
chuak theidin hmuna ding nia soithin ani boka wangin atan po ama du tu ti punna atling theidona Liverpool tan po aman chiartam zual pha theina ani theidon ni in alanga Liverpool chhuasan tura thutlukna asiamani nga chuan club le ama tan Euro Under 21 Championship in elna a che thatna hi atangkai phak le tura ngai ane European Under 21 Championship hi kumsang khazakwa somsari pariat atanga nei chanania champion ngun ber hi Spain le Italy ni in trumnga ve an champion towa England hian trumli champion a dotin Germany trumthum champion Russia le Netherlands trumni ve champion ba ka trum khat theu champion Serbia France Czech Republic le Sweden te an omboka ramdang anla champion lo thungani topic danga lut vele ta ila English Premier League club hlun Everton chuan an senior player zingami Seamus Coleman thlung hedin kumsom thum parukmi hi season khat dai contract an zia thar puya Merseyside club team captain hian season thara po amangai Everton thuam ala inbel chunjom don ani Brighton Brazilian forward João Pedro hian du tu anei nuala chungzinga chuan English Premier League club engemazat ombokin anjinga Chelsea hian an changdon ta ni in alanga club dang Brighton hian nol masela Chelsea ina andor na ero Brighton lamin an nar phal talawa Paul Magdalene somruk ling thei turin London club hian an leidon ani kumsom ni pathumi hi Chelsea hian kumsari dai contract an zia pui tura ngayania FIFA Club World Cup in elna khelme ka po Blues hian an chhorman be sei ani Chelsea vek hian English rol thar thang duang Jamie Giddens kumsom ni mi hi Dortmund atangin an lalu dona amana Paul Magdalene somnga panga an seng don Giddens hian Chelsea pan adu nuwa Dortmund hian Chelsea ina an dil na masa nol sakma sela sum tamjok ero narphal talovin an inrem ta ani Paul Pogba point an ram France club langsar Monaco a kumni dai contract aziaka ni kha kumsom thum pani mi hian Juventus a khellain damdoi man phallo mana wangin shremato ka Juventus in contract an nei mek ti topin Pogba hi an chua zalen Pogba hian harsana tam tak to ka a career a chollai lok thlenga ato nuin khelmuala bungthar kain ain lan le don ta ani Crystal Palace team captain Mage hi hian du tu anei tam hlea tuna hian a contract a season khat dai chau anei to wangin club lamin contract an zia tharpui theilawani chuan tuni puilaya shalmai a fin thak tura ngai ania heiwang hian ama be sei tu te tan po be sei asang le in arin om Mage hi hian contract thar zia lam a hoilo ni in soi ani le zela then khata phei chuan Liverpool in remna an nei pui nai ni te in tarlan ani Arsenal le Tottenham point Mage hi laklu antuma Chelsea point be sein club lian tak takin an be seya ma se khoi bernge apan don ti hi ala chiang lova Liverpool hian an nai taber ni in thu thar bera hi chuan alangani Merseyside club Everton player Dominic Calvert-Lewin chuan a khelmek na club chua sanin chawna thar ama chhondona kumsom ni pariat mi English striker hian tun thla thleng dai chau contract aneya voin hi a contract a nin hnung ber ani awangin naktuk tholeni atang hi chuan club nei lovin free agent ani ang Everton hian thlun nge tumin cheltum hle ma sela an chel thei talawa Calvert-Lewin hian rin om taka contract mangzowin Merseyside club hi achwa sandon ta ani hian kumsang ni somparu khan Sheffield United atangin Paul Magdalene khat point panga in Everton hi azoma match janhi somsari pathuma tangin goal somsari pakhat akhungani Calvert-Lewin hian tun main club lian tak tak dor tu anei thina ma se chuak lovin Everton a acham zela liamin ati boy vele thin bok nen atla niam ve ta lea ngayania chuwangin Europa a in khel chhun zomani chuan top club lama alu arin om chia lova club van tlang lambok apan rin ani Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hian a khelmek na Al Nassr contract azia thar chan ti hian a soya FIFA Club World Cup kheltur club then khala tangin somna kadonga ma se kabeng khon vaklo achan chu thataka cholman kadu zoka inbua saya hun mante ka thlang achan pakhat chu season lo om tur hi areidona amor boknan FIFA World Cup kan mangdon atiani Ronaldo hian season thara thira World Cup atin zon berani awangin club lama FIFA Club World Cup in elna a khelve theina tur rem chang a mu te po narvekin nakum World Cup atan in bua sai adu zoka season thara dan pa ngain season an manganga
chumi zuwa World Cup an khel dona season hun rei tak o tur ani awangin Ronaldo hian tuna tanga inbua sai adua chuwang chuan Al Nassr a contract ziak tharin tin zone mumal tak naiin thutlukna asiam ani Ronaldo kan soi boka athil soi dang hi soi kai lok te ang Portuguese superstar hian ti hian soin football awanga ka buaina harsanna ka to te hi ka ina ka chung kwa ka senglut ngai lo achan chu antan thil fair tak ani don lova ma se ka hun tirlama kha chuan harsa ka ti khop mai dik takin kan soyange majida khan kala hriat reng chu entirnan hun tha khoral angte penalty la angte khang ang hun ka ton te khan ruma mani chawa omin ka in kal nana keima le keima hian ka thin arim thin le lo cham ka ngai thei lova chuwang chuan mani in bemol molin light off vekin thim zinga kariru in aveya chuan ka cheng thin chopo ei lovin khuma kamuwa enga tinge dinglama ipet enga tinge veilama ipet mailo I a mange ti te in mani ka in chua chal na sa thin le ati ani Ronaldo hi chuan thil ti thatok lo anei chuan avei hle thin ti achianga a zongjong pe in ti sual non lo turin a in zir thin ti po achiang hle hetiang hi mi hlo tling te kong ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chunjom ta ila Sporting tarlangin Arsenal chuan Chelsea Liverpool le Manchester United tena laklu antum mek German club Frankfurt na khel kum somni pathum mi Hugo Ekitike laklu antum chunjom zela French striker mana hian sum tam tak the chua anin huam ani Times in tarlangin Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Frankfurt RB Leipzig le Stuttgart te chuan Manchester City atangin England under-21 midfielder thangduang tak James McAtee laklu antum The Sun in tarlangin Liverpool chuan kumsom pokomi Scotland forward Ben Doak chu Crystal Palace atanga England defender kumsom ni palimi mage hi laklu na turin mage hi mana kaltel tir an phal ani Portuguese chanchin bulian record in tarlangin Sporting striker kumsom ni pasarimi Victor Gyökeres hian club how to tenhena tu ni pui chol amhan zo hian club a akir lo tur thu asoya club tan inlan tum to lovin tu ni pui lai hian club thar neya chua ngei ngei adu thu ashil ani Italian chanchin bu ten tarlangin Manchester United chuan Fiorentina atangin Moiskin laklu antum chunjom zela ma se kumsamni pangami hian release clause pawn makte doi somli pali aneya hetiang zat hian United hian an leingam don MT hi ala hriat lavani Guardian in tarlangin Atletico Madridina an chel tak lo Mozambique left back kumsamthum pakhat mi Reinildo Mandava hi Sunderland in kumni dai contract si muin kar khata pawn sing ruksanga lotir anin huama Sunderland hian player ton hriat nei tha hi laklu antum mek ani Telegraph in tarlangin Nottingham Forest chuan Botafogo atangin Brazil striker kumsomni palimi Igor Jesus pawn makte doi somin an la lut nai Mirror in tarlangin Manchester United in an Dutch defender Tyrell Malacia hi hral ngei an duwa ma se aman phu to ka an ngai anga dor tu an omlova hewang hen United hian man tlom zo ka hral an phal mek season masa a lona ho tu PSV Eindhoven in Tyrell Malacia hi angetin an leidu lova chuwangin United hian Malacia chungchanga hian ruam manna siam thara an hral ngei theina tura anin siam rem atul pha ani Guardian in tarlangin Qatar chuan FIFA dor mekin kumsani somni pakwa FIFA Club World Cup thlen andua hemi chungchanga hian Qatar hian FIFA World Cup Classic laya an thlen to dan ang bokin FIFA Club World Cup hi Classic laya don andua chutiang tur chuan FIFA an dor mek ani Italian journalist langsar Fabrizio Romano an tarlan danin German club Leverkusen chuan PSV Eindhoven atangin Malik Tillman an la lut dona athupungin inremna an nei pui vek towa transfer fee a euro makte doi samthum panga atanga somli borvel an seng don ni in atar langani Turkish club Besiktas point Chelsea striker Louis Roma tan te po khel Tammy Abraham an la lut dona athupungin inremna po an nei fel vek towa Tammy Abraham manatan hian Besiktas hian euro makte doi sompanga baka add-ons da telin Roma atangin English striker hi an la lut don ani Romano tarlanda chuan Chelsea in Joe Pedro an lak luna tura hian transfer fee a pawn makte doi somnga an seng dona contract hi kumsan hi samthum pahnih thleng dai an zia pui don
job pedro hian medical test thole ni hian an neyanga thataka apal tlang ani chuan FIFA Club World Cup in elna kal meka Chelsea kor hain a in lan chhun zom don ani Arsenal point antlar hnung thuam chak tuma Valencia defender Cristiano Ronaldo laklu antumna konga lotlina an changai don ni in alangta mimal thila phechon in remna Ronaldo hi an nei pui vek towa Valencia nen hian transfer fee chungchanga hian anla in rem lova an in rem thuai thei beisei ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se